Mwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye igize isi, turabakiriye umwanya makuru kuri Minembwe Capital News mu masaha ya nimugoroba. Amakuru yacu rero turaza kuba twibanda mu misozi miremire y'umurenge hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Turaza kandi kuba dukubitira za Nyangezi, Peti, Warekari, za Masisi aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru ku bitero bikomeje kugabwa n'ihuriro rya guverinoma ya Kongo ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indi mitwe y'abanyamahanga n'ubundi ibarizwa kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kuri izo ngingo rero tuza kuba turi kugarukaho n'izindi zitandukanye muri aya makuru yacu. Uyu munsi rero ku itariki 22 z'ukwezi kw'icumi 2025. Turabibutsa kandi gukora subscribe batarayikora, bamaze kuyikora namwe turabashimiye cyane. Uburyo ki dukomeje gufatanya cyangwa se kujanirana muri izi gahunda zacu tubagezaho amakuru. Tubisanzwe rero ejo bagezaho amakuru ni Rika Fidel. Reka dukomeze rero n'amakuru yacu tuze kuyahera mu misozi miremire y'umurenge mu karere ka Minembwe kugeza kuri ubu ngubu. Inkengero zayo yaba Rugezi, Irumba, Gahwera ndetse n'ahandi hatandukanye za Mukoko, za Karingi kugeza kuri ubu nta muhano uragabwaho igitero, usibye ko hari wasiwasi n'amakuru menshi agaragaza yaje akurikira amatangazo yatanzwe n'ingabo z'u Burundi ziri hafi aho ngaho ziri gutegura ibitero bikaze kuri aka karere ka Mikenge ndetse na Minembwe. Kugeza kuri ubu rero abaturage bakomeje gutaka batakira uwo ari we wese batabara kuva bagarurwa batagiye mu isoko imwe bari basigaranye mu karere ka Bijumbo bajagamo guhaha ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye birimo umunyu n'amasabune ndetse n'amasukari. Si ibyo gusa ndetse n'ubuzima buba bugaramiwe bukeneye imiti. Kugeza kuri ubu nta na kimwe muri ibyo byose cinjira muri aka karere ka Minembwe. Abashefu ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ba societe civile bakomeje gutakira amahanga ndetse n'abandi bari bo bose bafite ubushobozi ko bashobora kubarenganura bakavanwa muri aka kato bashirizwemo n'igisirikare cy'u Burundi kufatanya na FARDC ndetse n'abazarendo na bamwe mu banyamurenge basanzwe bakorana bya hafi n'igisirikare cya Kongo. Bivugwa ko bahawe amafaranga kugira ngo baze bitirirwa ibi bikorwa by'urugomo bikomeje kubabaza abaturage b'akarere ka Minembwe. Mu minsi yashize rero twabagejejeho amakuru yagaragazaga ko abarundi bakomeje kubaka ibirindiro henshi hatandukanye muri iyi misozi y'umurenge ahazwi nko muco hagati. Aha ni za Mikarati, za Kamombo, za Nyamara ndetse bagakomeza n'ishami rya za Kigazura werekeza za Mibunda. Abandi bakaba bari za Gipupu hafatwa nk'umugwa mukuru wa secteur y'Itombwe hakunze kuba indiri y'abamayimayi bahinduriwe izina bakitwa Bazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC nica abarundi bahabarizwa ku bwinshi. Kugeza kuri ubu rero hakaba hari Colonel wari usanzwe abarizwa muri aka karere ka Minembwe uzi ku izina rya Ikembe, we watanze iminsi 3 kuri twirwanaho kuba yarekuye akarere ka Mikenge. Naho abarundi bo ingabo z'Abarundi bo zari zatanze amasaha 72. Tibarekeye aho rero Colonel Ikembe yakomeje gutanga ubutumwa agaragaza ko bakomeje n'ubundi bafite umugambi wo gutera akarere ka Mikenge ndetse na Minembwe mu gitero kiri hejuru rero categuwe bikomeye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kufatanye n'ic'u Burundi. Rero kugeza ubu abantu bacibaza impamvu igihugu cakwambuka umupaka mu kuja gutoteza abaturage b'ikindi gihugu. Uwo mukoloneli n'ubundi wa FARDC yatanze ubutumwa aheza abatari abanyamurenge batuye muri misozi miremire y'umurenge yaba Babembe, Abashi ndetse n'abapfuriro bakibarizwa mu muhana wa Minembwe cyangwa se mu centre ya Minembwe ko bagomba kuhava vuba na bwangu ko biri gutegurwa kuri Minembwe bitoroshye. Ibyo bibagaragarije rero nk'umuvandimwe wabo nk'amwene wabo ko bagomba kuva muri aka karere bakahasiga abanyamurenge bo bakiriweho urwo gupfa na guverinoma ya Kongo. Tukiri hano ubundi muri iki cyo hagati aha ni za Kamombo hakomeje kwiyongera umubare w'abasirikare ba FARDC bava muri Bijombo ndetse abandi bakava za Uvira muri wa mugambi wabo gukomeza gukaza ibirindiro byabo ngo bazarebe uko bigarurira aka karere kagenzurwa na MRDP twirwaneho. Naho mu karere ka Bijombo ku munsi w'ejo haremye isoko y'akazi rimwe ahitaberaga ifunguwe n'abari ku ruhande rwa leta ya Kisekedi barimo umunyamurenge Munigantama waje avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko we aje gufasha Kisekedi mu kurimbura bene wabo, aho abanyamurenge badasiba kumushinja ko yariye amafaranga ya Kisekedi kugira ngo amukoreshe mu guhakana ibiri gukorerwa bene wabo muri iyi misozi miremire y'umurenge. Munigantama rero ku munsi w'ejo akaba yaratangaje ko bafunguye isoko ku mugaragaro, abaturage bose bemerewe kuyirema bagakora ibyo bashaka nk'uko byari bisanzwe kuva mbere iyi mirwano itaraduka muri aka karere ka Bijombo.
N'ubundi muri wa mugambi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ic'u Burundi nawe yatangaje ko bagomba kwimira abaturage bose bagana mu karere ka Minembwe kuko bazafata afite ibikoresho ibyo ari byo byose ajanye aha ngaha atazihanganirwa ahubwo azicwa. Uyu mugabo kuva akiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye atangaza amagambo yatangaje benshi, aho avuga ko aho gupfa uvuye ku isi ntaco ukoze ugomba kugaragara nka Hitireri cangwe Yuda wagambaniye Yesu. Kugeza kuri aya masaha rero akarere kose k'imisozi miremire y'Umurenge kariho uruja n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro ndetse na za guverinoma zibiri na twirwaneho n'ubundi ihabarizwa mu kurwanira abaturage batuye muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Uko bizagenda kose hari intambara itoroshe iri kuhategurirwa kandi izagira ingaruka ku baturage batuye muri aka karere. Abantu benshi rero bari kwibaza gufungira abaturage kuja guhaha ibiribwa aho byaba bihuriye nuko bo babivuga ko amaeneo agenzurwa na twirwaneho atagomba kugeramo ibiribwa. Ukibaza niba abatarya ari twirwaneho gusa n'abo baturage bo baza kuba babona ibi biribwa. Tudatinze rero reka dukomereze amakuru yacu n'ubundi aha muri Kivu y'Amajepfo. Ku munsi w'ejo kandi indege ndetse n'amadrone yoherejwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abacanshuro ndetse n'igisirikare c'u Burundi bohereje amadrone kandi agaba ibitero nzibira. Aha ngaha hakunze kwibasirwa cyane n'amadrone kuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kigijwe inyuma cyangwa se kirukanwe n'ihuriro Alliance du Fleuve Congo ribarizwamo M23 na twirwaneho, bakomeje kugerageza kongera kuhagaba ibitero bakoresheje amadrone kuko babigerageje ku butaka bikaza kubananira ndetse bigatuma batakaza ibindi bice byinshi bitandukanye babarizwagamo. Ubu bahisemo gukoresha drone cyangwa se indege zidafite abapilote n'amasikoyi nk'uko n'ubundi bakomeje kubicisha mu bindi bice bitandukanye. Saha gusa yaje kuba hibasirwa ku munsi w'ejo, n'ubundi aya madrone yaje kuba yakibasira tumwe mu duce twa Walikari. Iyi ni teritware yo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho baje kuba kandi barasa ku bikorwa remezo bya Mpeti muri iyi teritwari ya Walikari. Kuri uyu munsi kandi habyutse bagaba ibitero i Nyangezi bakoresheje indege ndetse n'ubutaka, aho abazarendo nabo bageragezaga kugaba ibitero. Tubibutse ko abazarendo n'ubundi ari bamwe mu baturage bahawe intwaro na Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se guverinoma ye, bakaza gucengera mu bandi baturage mu gihe bahanye konsigne. Abo bazarendo bakarasa, igisirikare cya Kongo naco kigakoresha indege. Ni intambara itagize umwanya yahuzaga ihuriro Alliance du Fleuve Congo M23 ndetse n'abazarendo baje kuba bayabangira ingata, ariko guverinoma ya Kongo ikaza kuba yakoresha indege muri ibi bice byahitanye abaturage batari bake nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wungirije mu za politiki wa Alliance du Fleuve Congo Dr Barinda mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wo mu Rwanda Scovia Mutesi. Uyu munsi kandi saha ibitero zahagarakiye, n'uyu munsi kandi bagabye ibitero bakoresheje indege n'ayo madrone nk'uko guverinoma ya Kongo yabyihaye mu komeza gusenya ibikorwa remezo by'abaturage ndetse no kwibasira bimwe mu birindiro za Alliance du Fleuve Congo bakoresheje indege zidafite abapilote ndetse n'amasikoyi. Uyu munsi rero bikaba byibasiye bimwe mu bice bya teritwari ya Masisi nk'ahazwi nka Nyarushamba ndetse n'ubundi na teritwari ya Walikari yaje kuba yibasirwa ku munsi w'ejo. N'uyu munsi ntibyarekeye, baje kuba bibasira tumwe mu duce twa Gashebe. Ibi rero ni muri bimwe mu byibasiwe n'indege cyangwa se n'amadrone kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo. Ibigaragara ko abazarendo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abacanshuro babarizwa kuri ubu butaka bagiye bava hirya hatandukanye bazanywe na guverinoma ya Kongo, bakomeje gukoresha ayo madrone mu kugaba ibitero. Ukibaza rero aho imirwano iri kwerekeza. Kugeza kuri ubu rero abaturage baracateze ko babona amahoro, bakomeje kwibasirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu. N'ubundi turabashimira rero mwe mwese mwabanye na Minembwe Capital News muri aya masaha twabagezaho amakuru masaha ya nijoro. Tubararikira kuzabana natwe ku munsi w'ejo nk'ibisanzwe mu masaha ya mu gitondo. Murakoze cyane kuba hafi yacu.